منی مہروان ناکزتک نبشتکار درویش بلوچ منچ در ملکا یک دو سال رند کے الکا واتر کتگا کڑموتی ناکوے نسا داشتگا ناکوے دراہیں چوک پا مارا باز مہروانتا گڑا اناگاہا یک روچی منا تپا چٹ بیوار کرتگا ناکوے لوگ بانو کا چھو ماتے وڑا منا سنبھالتگا بلے امی روچا صوبے داو یازدہ بجے میانا میں الک درآمدین سپاہی گا انگیر رکھتگا گڑا منچن آکوے زاگا امی در رائیں یار آجی عالم کن کجاں گریں بلے یہ ساتا آجی پون بند روگات گڑا ناکوے زاگا امی گوشت آجی تقریباً نیٹورک کنائنت نیٹورک کیت علم مارا آل کنت لشکر برز بازار اشتاتگا گڑا منچ ناکوے زاگا باز منت کت یار چائدہ درکپیں ای ساتا ایدہ نندگ پترا و منا توی تاوانے آئیے کندے تو گوشت ماتورس یار کس مارا اچنکن اگر لشکر جہاد بازارا آئے گا بیت گڑا سنگتی مارا علم آل کنت پریشان مبو واد روان بود بلے آئیے سنگتا آل نکت ناکوے زہگ پونا برات گڑا امی ساتا گاڑیانی توار بود ناکوے زاگا کے چھ دروازگا سر کشت چارے لوگ پشتی مگا لشکر گاڑیان دیں پامیدہ پیدا کند یہ چمن امی گوشت کے درو لشکر نزدیکا پیدا کی من وادی تچک کے بندات کت اشکنی تیرانی توار بود بزان لشکر شر تیر جنگات بل مارا گندگا نیت کہ ڈیوال کم برزت مار دکا وطا بور تو یک گسیا سر کت بلے روچا درائیں بازار تر سے آما چت کس رازی نیت کہ آجی برات و تروزت بزان کے من آیانی لوگا بیداری گڑا منچا مہروانی ناکزت کا گوشت یا درک پیں کورا جنان بیں دومی بازار رویں گڑا آئی چیز رازی نیا وادی من پگری وگی گوشت آئی آمی گمان کت منا ترسگائیں برے آج چھو زانگا نیت منا پا وطارا گیشتر امائی ترسگایت منی پاد نو سخت تراولتا من دیما شد کت نکت گڑا من آمیدہ یک گسیا داشتو چھ مہروانی ناکوزت کا گوشت تو ہم بنن آمیدہ منی گورا بلے روچا کس سہاوتی لوگا جاگا نہ تھا تنہ زمینہ دوس بو گایت چیا کہ آجی برات و زمین زاگت ادیم پا زمین مچکے دا کورا روا دا گوت من سک پاس دردی گتا ایسا تا وطیگا منی مہروانی ناکزت جاگا ندات بلے گل زمینہ آوتی دل بندہ جاگا دات آشو تو وطی درائیں روچ گرم سرا کھورو مچکے تا گنگواز